Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Inkala kulbal sa hunchik reheb kakahela in Solok Salisantilhu. Utchiruli kutana in yokochi atinak chirish. Chanrunak liqawa Moises husut kuchik. Kish kyalshq shqab chinkilri shbanak inkarach narach shbanun kilri kahel liki taqlak kui shban liqagwa Dios. Marinak ki atinak shban liqagwa Dios. Joshqil chaqchiruli kutan ikuer sali capítulo 6 versículo 1 relihu Éxodo. Nakik ehe shkakub shol shban liqagwa. Nakishtiere anakwan ta kuilik arutin banu relak paraon. Anakwan liqagwa Josh kaurisinkil lijonal reshkut besinkil. Shnin qalabru banuhom resh kol baleb lishtenamit abanan sa khumpa takhbitana kisach sa shol sa shkaba chishkhuni likaru yochish kulbale kwa Moises akhultikaq naqyochi makhekwa kakhbi shban lakh paraon shbaneb lakh Egip utanakwan shbaneb akhwi li rech tenamitul keshkana shpa bankil li barkwan kiyehegreheb shban lishrahil li yokeb chishkulbal qabiyak karuna shcheqe Éxodo capítulo 6 versículo 9 Toxali versículo 13. Lach Moises kishtia in reb lach Israel. Aban ebaan inka ke shbab. Shbanak ashal raheb sa shol. Shban likakwil kahel. Tohanak liqagwa kiratina kwichik lach Moises ut kishtiere. Ayuchi atinak rikin lach paraon. Li akwa bechre Egypt. Re naktishkana beb lach Israel chi elk salishchoch. Ut qabik likaru kishtiele kwa Moises. Kwi eb lach Israel. Inkani kine rabi, matokhata chik tin rabi lah paraon. Shbanak cha akhli atinak chiku, chanakwa Moises. Tohanak liqagwa kishye reheb lah Moises utlak Aaron. Yehomak reheb lah Israel utreli akwa behre Egypt. Liqagwa shosh takla chak chirisinkil ishtenamit sa shchoche lah Egypt. Neke kulak lijonal lihual cha akhsa liqachuam. Plisantilhu magana shche chirisha ina banan mare kikulak honal nak kiyaba kakwi liqawa Moises shbanak inkana shtawru utinkana shnaw karuti shbanu matokhata chikeb lishtenamit ashal ralish chole utinka chikerach shpa bankil li ratin liqaqwa sashtsumal re laq Moises sashkaba li yokeb chishkulbal qahultikaq naqeblitenamit in ke roy benichiru na balchia naqte isiqrach rubel shkonkilale blaq Egypt abanan chishkhunil ki khalaru chiruhe hokanak yokeb chikanak chimak ashmetsewe ut yokak kwit chichinak lishole ut anita rahunak lipoyenam inkana nume sa hunak reheb li honal hokan mare kwan li honal naknaqek aqib naknaku kana bak qahunes mare shbaneb li qakumun sa igles mare shbaneb li komunil sa ibliqak alebal sa ibli nakhekh barkwi kwanko ut kamanak ibli qechalal نكو إشكنا بحكي قخونس تخريتا نقنقيك أنا كما أحكي نقل لديوس شوش كنا وتماك أنا رخري لك أرو يوكو تشكول بال ما خولتي كاكوي لخو مانا كناو لرسيلا لشتو أم لخو خون جيك رهب لكوين قان لخ أصف خون لكي تسيبان رهب لسالمو وتخو كنا خون سود كوشيك نكوحش جيبا لاكوي نقب لكوين قاين ساشكي لرايلا ليج أحكي لا ليوكب جيشنو مزنكيل خون لكي كش خولتي كالي قاكوا Ustenka yoke brilba li ruq liqaqwa chishten ankile ma hunkwa kesh makhekwa liqaqwa uting ahwi kesh kana shpa bankil naqtakulaq lishhonalil ha anta raqoq atin satikilal linekeshchal eheb chikwang chitik rueb lishchuam chiruli Dios nikesh kulaqwi kila railal qabiaq lik arukishye liqwa asaf salihu salmo capítulo 73 versículo 23 toxali versículo 26 nashke Abanan, shinkwan ka quick inchi hunelik, shina chap chirulin nim uq, shina beres rik inch nimal laga ush, utsarosohik, tina kula quick in, salalo al. Anita chik kwank kwe sa chosha, nakwankina quick in, maga chik nin rai saruchi George. Ustalinti el utlin nalep yo chi osok, aban li Dios, nak eokushkakub linchol, haan lin sailal, utlin biomal, chi hunelik. Nabal sut, Kishtiachak reheb lishtenamit nakhter, nashke ut nashkhultikah kwi ahkwe anakwan, nakaan kwan kikin, usenk ano koru chirilbal, liqakwa, kwan nach tsakal kikin, kabiyak li nashke lihu Isaías 41:13, shpanakla in liqakwa la Dios, chapchokat chaku himpan, la in niyokakwe, machikwak la in tinteng angkakwe.
Utliqaqua Jesús kixjultikajkui liyechi omain reheb lixtzolom salihu Mateo 28:20. Chenawaq naqlain kuanqine rikin chixjunil likutan toj sarrosojik liruchichoch. Hain chirish naqliqaqua Jesús kixchaqrabiheb naqtexk'exch'ol chixpuktesinki lichabil esilain chirish likolb'aib sa chixjunil liruchichoch. Kixyechi'i naqkuanq qikin. Ebli apóstoles mak'aebchik abanla'o tojkuanko utlixyechi liqaqua hain nakatxtawaj kwila'atanaqkuan naq majunkwa toxkanab qajones ha'ana an litak'yoq lixkakub qach'ol han litak'ejoq liqapab'al han litakwak lesinq qe sa iblijonal naqtot'aneq abanan jun reheb lixyechi choq reheb chaq laj Israel najter utchoqea naqkuan ha'an la'in texink'e choqin tenamit chan utla'inaq le Dios liraqala'in naxk'ut chiqu chanrunaq liqaqwa naraj kuanq qikin utnaraj naqjunaqo rik'in liqaqwa Dios liqaqwa atkoskwitz'in nakoxb'oq rajlal kutan mare tzaliqajun sutam num tajenaq lirailal lich'ajkilal liyogo chirilb'al manaq liyogoj kwichixk'ulb'al abanan liqaqwa naxyechi'i kuanq qikin toj saxraqik liruchich'och' qasik taxaq liqaqwanjik rajlal kutan rik'in liqaqwa Dios Bandiu xakuanaqxina kuchb'eni chiruli jun k'amokain sa liqaq'anjela in tzolok salisantilhu poqbilat renaq toa kuchb'eni sa jun chik reheb liqaq'anjel